sabak na namay gataw na sa limas sapye. Ang kagari riolo arum masala oli, may ganasan rom murawi, may gato ni tabi japwi, na di gaga na sabatyang, di gaga pasawi, papajay. Nek kiya saba elo ule na puang Allah Ta'ala, ang kanang kanano cemeri saloe, na magi kumorawatun na cemetak kumay kamasapi katulungi. Lepe mana ngirolo na, boro-boro na ali-ali na, pura cememin rei, makasini uli na, luru ni makasing uli na, iya na rupas sabar na pasang wija-wijan na makkedai, iko sini na wija-wijaku, ajak lalo na ang kaman remasapi. Iya salah sed dicarita na pas sabareng, na dek nan remasapi siare egana tau ang kerita na ugi. Ia cerita makadua ang kato si riolo tau kasalang, rihukum mate. Ia ratawe, riwarengnya asagena maelo ripalepe, asalan nollemum malangi uwe arunge. Nek kia, baka nalempaki uwe, bak manumay ga sebok-sebok na. Jadi, ia ron nalapot tau kasi rihukunge, nalani baka nalempa ino riwiris saloe. Ikia turu pak kita biasa, pikogi wading ya lempari wayero bakae na maluas sebok na nako na teleng ngidek panakai mendek capu si uway na gangkan namun roni teririwirin na saloe masara pikiri kiwitoto na makede dek temate ku iyay peko wadik kak malempa uwe si bawa ya bakae si komor teriterin na takok polis si kaju masapi naritane makkedai magi tumuteri makkedai peko ganak tau kuteri ia minawadik kak lepok nareko utiwirengnya arek ga ulemparangnya uwe datu si bawa ibakae peku elok kak lepai uwe si bawa bakae yake panape ipateleng depan yaka pole oko salo capu mana si uwe na jadi makkedai masapye ajak na muteri iya patuluk ko. Nauli mana ni sinin na si bawan na iya rumah sapi. Pole maggesokeng ni alena korbakae gangkan na iyan na rosinin na lengok na yare ga tumakkeda langera na uli na madekke manang okko bakae. Liwu ni ro sebok na bakae na wadin na riatari uwe na dek na mile. Pure romakkede loko na mulempa iuway na yare ga mulempa ibaka mulisu penon itu uway makoni ro carana malulis malempa uway gangkan na penoman ng atarong uwe na datwe nasabak na pajajan na yaro pasuronge aga na ripabebasa na mengak ni arunge kweto patumegay pada nakadiri lalangatin na inaten na tau bawang iyay nariala na anak riarunge nasabak na situ jatoy tengka anak iarunge. Watun na mate arunge alena selewi na pasemana sinin na wijawajan na nanya tauri parentana. Kuam mangiajak na ang kaman remasapi apa tema karaja apa tujungan nari rupa tauwe. Makoni ro dua cerita biasa yang kalinga ko ripamana. Asabaran na napasengang itorole makkedeng ajak na ang kaman remasapi.